Tomislav Majnarić-Gile, planinar iz Delnica, osvojio je vrh Jabuke. Vulkanski otočić čunjasta oblika, gotovo nevidljiv na zemljopisnoj karti. Najudaljeniji je otok Hrvatske. Od svih njegovih planinarskih izazova, ovaj izdvaja kao najveći. Ja bih usporedio sa, recimo, Visokom Poncom u Sloveniji, jedan poznati vrh. Usporedio bi sa Dolomitima, recimo Triglav kao takav nije ništa u odnosu na Jabuku, ili čak Škrlatica, znači drugi najviši vrh u Sloveniji. Obično ljudi misle kad vide sajle i klinove da je to opasno, ali u biti nije. Super je kad se imaš ti za šta primiti. A na Jabuci nemaš. Stoga su od 30-ak planinara s Brodice samo dvojica prihvatila izazov. Avantura je to, slatka za osvajanje, ali nemilosrdna. Nema se prava na grešku. Jabuka je geološki spomenik prirode smješten u području najdubljeg mora, na Osami, udaljen od svih ostalih otoka. Izuzetno zahtjevan otočić, samo 100 metara je visina vrha, što je ništa, ali toliko bilo opasno da nisam vodio ljude gore, samo kolega planinari vodiči i ja smo otišli na vrh, drugi su malo gledali, malo se kupali, ali na vrh samo nas dvoje. Obale prikladne za pristajanje nema, a more oko otoka je vrlo duboko pa nema ni mogućnosti sidrenja. Od Komiža do Jabuke su se vozili puna 4 sata s pitanjem hoće li se uopće moći pristati i penjati se. No kad je na horizontu izronila mala crna piramida, dileme više nije bilo. Konfiguracija Jabuke kad dođeš je takva da isto iz daljine već kad je gledaš, ona je trokut. Znači nije klasično kad ti vidiš na obzoru neki otok ili otočić, ona je čisti trokut, piramida. I kad to gledaš, kad vidiš te stranice koje idu po 70 stupnjeva, 75 gore, nije ti baš svejedno. Stijene su bez izbočina za koje bi se mogla vezati brodica. Samotna crna stijena što li izranja iz morskog plavetnila visoka je samo 96 metara, ali opasnija nego mnogi 2000 metara visoki vrhovi. I kao što djeluje nepristupačno, takva i jest. Od Broda su do otoka doplovili gumenjakom. Iskrcavanje je bio problem jer su bili valovi i bili smo skroz mokri. Sa Broda smo išli sa jednim gumenjakom. Nismo se mogli čak niti iskrcati zbog valova da ne uništimo gumenjak, pa smo morali skakat, plivat, pa smo bili skroz mokri. To je bio prvi problem. Onda dođeš konačno na te stijene, imaš zid od stijena, pa ne znam, neki 20-30 metara, koji su sve lijepo mokre od mora. I sad bi ti penio, em si ti mokar, em su stijene mokre, sklisko je, strašno. A vrh Jabuke je iznimno strm. Svaki kamen se miče, ništa pod nogom nije sigurno. Svaki korak traži punu koncentraciju i snagu, nema rutine. Proklizavanje je stalna prijetnja. Stijene budu pokrivene sa lišajevima. I onda na ovakvoj strmini lišaj opet se skliže, opet je problem. Tako da cijeli dan se boriš s time da ne padneš, da ne posklizneš, jer ako padaš direktno u more, nećeš više imati drugu priliku da se penješ na Jabuku. Pad s bilo kojeg mjesta bio bi koban. Teško je procijeniti je li teži uspon ili povratak. Nema markacija ni staze, nema sigurnog koraka, samo volja, upornost i golema hrabrost. Jer to nije samo 100 metara visine, to je 2 sata borbe, gore i dolje, a onda nagrada na vrhu Jabuke. Oko tebe beskrajno more i horizont bez kraja. More koje se spaja s nebom. Čovjek se osjeća malen pred ovakvom snagom prirode, kaže Gile. I kako ne biti ponosan dok stojiš ondje gdje je dospio malo tko.